Құрметті көрермендер, аты-жөнім Анна Янчук. Бұл әдеттегідей қазақ тілінде еркін сөйлеуді үйрететін қазақша сөйлесейік айдары. Қазақ тілін үйренуді бастағанда қазақ тілінің алфавитімен танысайық. Айдарымыздың тақырыбы қазақ тілінің алфавиты. Казахский алфавит состоит из 42 знаков. В казахском языке звуки делятся на согласные и гласные. Согласные звуки между собой делятся на катан – глухие, оян – звонкие и онды – сонорные. Гласные буквы между собой делятся на мягкие гласные и твердые гласные. Мягкие гласные – е, в, и твердые гласные а, во, о, ю, я. Если последний слог твердый, к нему прибавляется твердое окончание ата, аталар, дос, достар. Если последний слог слова мягкий, прибавляется мягкое окончание әже, әжелер, көл, көлдер.